نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waktu ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala amin tangguson na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala in pengajian na to suratun naba amun na in ikatu fakrah long taha ikatung kabahagi sin pengajian ta nasabot ha panagnaan edto in tungod paparkala sin kahalan sin mga Quraysh in sumuno ikarua amin parkala long tatungod pa mga sila amoy in taunarka karna in mga sila amin nakalando in ini long ta pagtakabul nila pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari ha bihayaon insyaallah ta'ala in pagbisarahan tahatungod si mga sila amoy in nakadawhat sindarauhan nila sulga dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin asal nakatakaman na kanila ini dahil haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat katluan tag-isa sampai pa ayat kapatan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Intungod pa mga sila amoy in makadawhat sindaraugan dahil Allah subhanahu wa ta'ala biyata doon ha ayat ini amo na in mga sila tiyawag muttaqun amoy in nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala na adapon in sipat nila ini longta yan katantan nakabubutang halawmansin Quran mahamulya sarta in katantan panawag-tawag sin mga tao magpasampay sin agama amo na yung piyangunahan sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam panawag-tawag pa pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala nasa babiyad to amin mga sila ini dimukot doon halawm sin pangadnal nila in subay nila awno ninyad to hasababiyad to in sila mabuka sila di matayma in amal ibadat nila amo na in sipat si mga tao bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala tinya tutog in pag-iman patuhan Rabbul Alamin sabab sin kabuka nila ri matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat nila
Asabab deng hayad to, iya ayaran nila, dia jagahan nila madtu in katan kakahinang nila. Tungod paparkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai pa amin ubos nila na hitunay indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga wiyajib kanila iban sin mga sila kasunnat-sunnatan laung ta kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta halaw man sing kabuhi nila, wala nakabutas doon in kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in ayaran nila, bibista nila in katan, sin kignot kahibal nila. Halaw sing kabuhi nila, amin subay sadya in katantan, jagahan nila hasupaya, di sila laungta masa sin katan kakahinang, di sila mabaya malaong, di sila mabaya maka ini dagan parugaing in mga pakaradyaan kakahinang nila amin hikalupas katantan sinamal ibadat nila. Sabi tumahal ka kanila in waktu amin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lago-lago ni'mat habang sa manusia amun in waktu rihil kato tanyo mo na yung puunan na to kabuhi na to na sampay in kabukaan nila roon amin pagpaanib dahil haamuyin ini kalugian bang sa upa mamapakay in waktu doon haamuyin di hikapaglagi doon haon haadlaw kana atawa way roon ini biya mga madawhat tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi tumahal ka kanila in waktu, mahal ka kanila in katan pakaradyaan nila kabuhi nila in amin mimikit halom simpanganal nila subay ingkatan kignut kahibal nila mahinang nila pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan in mga mutakon mabuka di matayma in amal ibadat nila asabab yadto bang sila himinang na iaayaran nila ingkatan salta timututog doon ha laom sinpanganal nila impangayo tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nangangayo tabang dahil hawak pa wakto. Hangkan na ini bihabay ta asal lang ta hasuratul Fatiha bihabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala imma patut na to hinangon. Amin patutukon na to hakabuhi na to. Amin yaon doonin laung niya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ikaw rin pagtag-ipunan na mo. Inyan janji mo patuhan Rabbul Alamin. Injanji yan, subay yan, pangakuhan, sinhambuok jimanji. Na, bang yadto, in parjanjian yadto, hikatunay sin ipon, in tag-ipon kaniya, hitunay raisab in parjanjian, harap kaniya. Amo na, in pag-ianon, takama na asal in, amoy in, daraugan, sim mga sila ini, hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaon na asal ti matakad. Amo yadto. Sabab yaon doon haoning katantan pag-ayad nila, sinamal ibadat nila. Amo pa kari nila ayarin in ibadat. Misan in amoy in umalup sila hapagkahi nila manusia, iaayaran nila sambil sinimumungan nila. Amo hindi sila mabaya maka dihil satu bihan pa pagkahi nila. Di sila mabaya amoy ingkabtangan nito laung ta mahinang lupas biha namin mabungatin simud nila makabis sarasin inyad to katantan hikahinang gaggat sin karayawan nila haadlaw gana. Ang kanabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil kato niyo bihan ini sarayaw-rayaw bihan sin ini manusia marayaw in nagduruhong dahil sin nagbibisara. Iban, aun waktu isa marayaw in nagbibisara rin sin nagduruhong. Kamaksuran niya, bang in pagbisarahan karna hikaparayaw, hikapaamo sing katan amal ibadat, marayaw in nagbibisara. Nabang sa upama, inyaon katan, in pagbisarayaw, bat karna hikalupas sin amal ibadat, marayaw in nagduruhong. Amod to. Nahasabab yan, inyan, laung ta, Jima jatuha mga sila amin pagtawakon mutakon. Maayad sila magkabtangan. Ang kanabang sila ini
magbisarabihan, labi-labi na bang sila umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala, daran mga yutabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, na sampai kaya kawa nila in matakaddam ding Rasul sallallahu alaihi wasallam, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, daran nang hihindua pa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, ay mutuod ako pangandulan pabaranku. Ay mutuod ako pangandulan pabaranku. Ay mutuod ako pasari. Misan da ko man amuin hang kakulap long sin magbibisara. Hati na yung kabayaan niya tutug sabab tutug yung pangannal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patuhan Rabbul Alamin. Nabihad to raisab in amuy in diaraot si mga sila mutakun. Bihan. Iaayaran nila in katantan kakahinang nila. Na bangsa upama doon haon mabaya sila at kanawang halawm ibadat sila biha, di maig kanila imbiya sipyag wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad. Amuna in laung niya malasako kay mo, ya Muad, na ini ayaw mo kalupahi tiap-tiap kau, ini sumambahayang hakahinapusan sing kabtangan mo o puasin ini sambahayang mo yaon, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tabangi aku. Amoy in magzikir kay mo. Sumabot kay mo, ya Allah. Ala dzikrika wa syukrika. Iban, tabangi ako makapagsukur harap kay mo, ya Allah. Wa husni ibadatik. Iban, ya Allah, tabangi ako. Doon hamin supaya maparayaw kuin amal ko harap kay mo, ya Allah. Bihad tuin ini, piya pa kay ini si mga kataan, amun pag-ianon mutakun, nagmababuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, amon na yung pagtawakon sila ini, laong niya, amoy in, nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di hababaw singgumi ini, amon na yung mga bar-iman, pagtawakon, al-mu'minun, al-abrar, amon na yung mga in sila yaon, wayroon halawm sinpikilan nila, bang bukon hinang, amal sa rayaw-rayaw, impipi nila, hakabuhi nila. Amo yan. Na, asabab yato, sila makadawhat, sin amoy in daraugan sulga, haadlaw, gana-gana. Naman jari, intiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, lando, maka ibog-ibog, biyabay ta doon hayni. Inna lil muttaqina mafaza. Bunal tuod yung mga sila, amoy in nagmabuka matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, na in daraugan nila surga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Uwusyabot doon hayaon, unuin halawman sin surga na sabot doon. Hadaika wa a'naba. Mga ini longta halaman. Halaman doon haon, amoy in longta lialawag-lawag si manusia bihan da hindi hababaw singgumi ini. Amin lialawag-lawag nila hasupaya biya mga dumayaw impangannal nila, hasupaya biya mga ini kumuyag impangatayan nila bihadtuin kuan. In mga sila ini mga mutakun buko na mo tuin jajakahan nila. Amin maglupas sin waktu magurol sin kataan mangita-ngita halaw man sin dunya ini. Kuan. In kanila subay mahinang nila ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in dunya amoy in biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagtatanuman sing kita hasupaya in ini mahasil tarin doon hatianum tayaon amoy mahinang lutuanan nato dahon pa adlaw gana-gana. Naring hapar sa bawan sin amoy pagsandal nila sin waktu yadto amoy in kasannangan nila bihan, wala nila iusal doon, amo na yung kahayang, iban sing kalasig, wala nila iusal piyag lasig-lasig, wala nila iusal piyag hinang kasannangan diha dunya ini. Sumakawa, hinang nila impag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hirihil ka nila ridto adlaw akhirat, in mga nasabot ini katantan, mga kataw-tay manghuran, akama Islam. Sarta siyabot doon haon bungang kahoy pag iyanon laong niya pagtawakon sing kita laong niya anggol bihan ainab in ini
Biyata doon haon, bukon hang kajinis sadya. Amin biya sim pagkakitaan ta. Sabab inda jinis, walna, misanin walna, inda jinisin walna niya ini. Yaon na katantan. Sumakawa, haamin kita tadi hadunya, magsibo sadya ingan, iban sinhaadlaw akhirat, buat malaingkan innanam, wala nakapagsibo. Sabab labiin lanab long tasin, amuin bungang kahoy ridto ha, laumansin, ini sulga deng sindain diha, ini dunya ini sabab indiha ini, long ta, misan yaon, bukon sakad na long tayin iaalop mo bihan, aon waktu humundong na kahapagkaunan. Mahita, sabab hindi to halom sin sulga, kumaon kau panagnaan, pagsungit mo sin hikarwa, labiin lanab sin hikarwa rin si panagnaan. Uwos sumungit na isab kau, labiin hikato rin sin hikarwa. Biya-biya na hadjahad to sambil, amuin wayroon na paghalisin, tao halom sin sulga. Sabab, dito hadto, wayroon na pag-amal. Way na pag-ibadat dito. In katantan, tumayma na sadya sin nikmat sin Allah Ta'ala, karna sin, amuin pagsandal niya rin di hadunya ini, sin katan. Bihan. Nasabiat to, in mga sila, amun pag-ianon mutakon, di sila maghali-hali hapag ibadatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangta kitaon, iban dungugon, amun ingaton, in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya maghali-hali hapag ibadatan. Para halin siya iaampun na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin nakauna iban sin nakahuli. Sumakawain siya yaon. Amin sambatan da sin mga kasahabatan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mukakitaan nagpupuasa, biya sa kaulaw-lain siya rin na siya magbuka. Bihan, bang siya isab kakitaan mo in siya buka bihan, biya sa kaulaw-la, amoy in buka na jesab siya sa lama-lama. Sa sumakawain katansin hinang niya to, katan mahinang niya katan karayawan. Inyaon katantan. Amo na yung pagsumad dyan niya iwan si mga kakasin niya hababaw sing gumini. Muna-muna nain kaluarga niya. Sampay pa mga amuin longta sahabat niya katantan. Amo na iniban-iban niya longta rin ang mga kasahabatan niya. Nabihad to. Naman jari doon haon, hikarwa siya but doon haon, wakawaiba atraba. Amo na im mga ini kababaihan longta, amuin tiyata ka masin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga mutakon, haadlaw, gana-gana, amo na im mga babae, amo hindi magkapindain, ini longta pagkataon nila. Asal tutog doon haon, amuin ibansin pangumulan long tari magkahalin, in luparagbos nila long tabihan, doon hayaon, biya dasin amuin, wayroon long ta nasapusin hambuk mano siya, at tawasiw-siw bihan, masi-masi siya, tutog doon haamuin, ini long ta ha, ka, ini, kapag papanjari kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in kaiibukan long ta sin mga kausugan doon haon, amo in nagtatakad, ha mga sila, ini, mutakun, haadlaw, gana-gana. Na amo yaon long ta. In mga sila ini, kataan, biyata doon haon, in pangumulan nila sibo-sibo katantan. Sabab na, in mga sila, in mga mutakun, bukon siya, long ta hambuok da, in parsukuan nila rin ang mga ini. Sabab, na insulga, dirihilan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, di magkatimba-timba. Bihan. Sabab, mga sila, biyabay ta doon haon, aon doon haon amuin, di maig in pangannal nila pa, kakahinang dia akan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban, iaon kanila in pangannal sin, in Tuhan Rabbul Alamin, di maig halom sin daghal nila, in pangatod nila, in panghulmat nila, in katan pupudji-pudjihan patuhan Rabbul Alamin, di maigdeng halom sin pangannal nila yaon, hibungat sin simud nila, dihan subay na sadya amin makatug sila, sampay dahon nila matug, inyaon katantan, na in yadto isiusulong niya in naka ini
kikita sinamuin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayan na dihilan siya sulga, bukon hatang buo. Dua sulga hirihil. Pag-ubos deng ha dua sulga iyaon, ganapan na isab, dua. Hati niya upat. Wa man khapa maqama rabbihi jannatan. Bang yaon doon tutuging kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan siya dua sulga. Wa min bainihima jannatan. Ubos aon na isab, dukaing, higanap. Na in sulga yaon katan, laong si magbibisara, aon siya tao. Doon asal ha mga kasulga-sulgaan niyaon. Sabab, na in sulga dirihil kanila, in mga ini astana laong ta, in astana na malaggo. Jukop in panyap kalbot halawm niya, iban sin tao asal doon timatagad kaniya. Na amo yan. Na, doon hayan mga katawtay manghuran, in mga kababaihan, amo na, in pagyanon lang niya, hurul ain. Sa sumakawa, aon daing ha mga kababaihan lang ta, labi, indayaw nila rin ha, hurul ain. Sampay kaya pa nga subusin hambuk, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, uno lang niya imarayaw. Nisaud dunya atawa ka amin, hur. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal nisaud dunya khairun minal hur. Labi marayaw imbawa idunya. Hati ni pag yanon doon haon amin nakalamod doon hatumpukan si mga ngiyanan nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi marayaw ding sinhur. Sababin hurul ain biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangampo nila katandeng hasutla in da jinis na inwalna niya. Doon hayaon in babae dunya. Nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayan pais nila in hinangon biya sa pantun sutla. Ang pain sutla, bang muhi kasulog in kabayaan mo rin mo na siya, inipuklasun dahing habaran mo. Indayaw parasahan. Biha. Di kakunhanin irkon. Sindayaw parasahan, sinamin sutla. Hangkan na kita liyang, di kita papagpakayon sutla, diha doon niya, supaya makadawhat kita rito adlaw akhirat. Biha. Na, doon hayaon, na biya din na baha, bangsaw pa maingin pa isan si mga kaasawahan, si mga mutakun. Biha. Biya na sinamin sutla yaon. Naakad sa tulong ta, di siya mig dahin doon haon akon. Sa sumakawa inyad to katantan na Allahu Ta'ala in amuin dimirihil sing katatan karayawan magpatup sin parsukuan sin tiap-tiap hambuk dahin nga mga ipon niya. Amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. Na doon hayon, damikyan, sumuno, waka sandihaka. Biyata doon haon, laong niya, ini luluunan sinamin pag-iinuman, pagtawag nila kaas, in pagtawag lang sin, ini, lang sinambok mananapsiri kurtubi, in pagyanon lang niya kaas, in luon niya alak. Pagtawakon sin Arab bang imyan kaas, idloon niya alak. Amin hipo biha. Na in alak dito hadlaw, akhirat inyan katantan, laungta, amuin biyayta doon haon, ladzatan lisyaribin. Lanab in madawhat si magiinom. Bukong biya sindiha doon niya ini, laungta in tao mabingaw bang makainom sin alak. Bihan, malawa yung pangannal. Aun kaibanan magsuka. Hati ni, maksud niya, wayroon kaya puspa iddahan, gaman inyad to katantan, mahinang hikawin sana si pamaranan. Hangkan na piyang langan kato. Na yung mga mutakon, di toon sila mabaya kiminam sin alak. Dahil di hadon niya ini. Di sila mabaya sumuok. Biya na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala nang kainom alak. Abu Bakar as-Siddiq, wala nang kainom alak. Uthman ibn Affan, wala nang kainom alak. Bihan. Sila yadtuin daing ha mga parahal laung taroon haon na mo na yung kakahinang si mga Arab, masub sila mag-inom sin, ini iinumon yan. Hawak to in sila, wayroon pa si mampay in, panghindo sin agama di arasim pamu na to, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatat kala,
amin laung ta kiyabay ta nabat inyon hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala laung sin magbibisara in alak siya bulak bihan doon ha Madina nag-anod hakarandanan bihan sabab sinamuin di naman jariin yad tukatan hasupaya in alak higanti sin Allah ta'ala kanila hadlaw akhirat amuin lanab laung tanapuspus in lanab doon sabab tiugila sambil sin ini Quran mahamulya ladzatan lisyaribin sumuno laung niya la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba sarta doon halam sin sulka yan wayroon karungugan mo himumungan sa tulaat amin wayroon kapus paidahan niya buat malaingkan in katantan kasalamatan na sadya in karungugan mo karayawan na sadya katantan in karayawan in ini karungugan mo salaman salama yadtuin amuin daing ha mga kaabtangan si mga tao amuin nagmamabuwa po Allah subhanahu wa ta'ala doon ha lauman sin ini sulga nila amuin pini kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya di sila magbisara batal di sila magbisara amuin wayroon ini unin kapus paiddahan niya on way katulad danan laung si mga magbibisara hati niya wayroon maksud amuin ini pamarayaw bihan na inyan sumuno lang niya jazaan mir rabbika ataan hisaba inyan kataan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas sa lago-lago ha mga sila amuin ini timutog hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala rin diha lauman sin gumi ini na inyad to katantan ini matayma nila in karayawan niya to rin ha Tuhan Rabbul Alamin amo na in Tuhan laung ta Tuhan Rahman hati niya kana naman nila na in pag-ianon kasila sa sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in kiyabibin doon haon asal tiyatagama sabab in pag-ianon ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ini laung ni aun hanggatos amoy in piyana og maripadon yan hambuok na piyagbahagian na singkatan piya panjari lamod ning kahayup-hayupan in ka ini binatang-binatangan in katantan laung ta yari halaw man sin gumi ini sinhambuok da in kasya man tagsiyam yato tiyataw isim piyagtawan muna na amo na yung mga takon sing kasya man tagsiyam la sa ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan. Naman jari doon hay ni kana naman na si mga sila amuyin nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinsumunok lang niya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Amuyin Tuhan sin katan kalangit-langitan iban na singgumi niya in iyan katantan Allah subhanahu wa ta'ala in amuin giwaan singkatan tutungbasan amin biyayta doon haon jazaan min rabbika ataan hisaba amin asal siyo sukod-sukod biubutang-butang asal in parsukuan sin tiap-tiap hambuok dahing mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan katantan tutukbalan dahing hatuhan Rabbul Alamin in yaon katantan naroon haon sumunod lang niya yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa hawak to yan dumatong na in Jibril alayhi salatu wassalam iban si mga kamalaikatan doon hayaon sarta doon haadlaw yan adlaw amoy in kabubugaan in adlaw yan sabab ayaw pakari mabuga lang ta in manusia umalok pa Tuhan Rabbul Alamin hawak to yan buat malingkan misan im mga malaikat Jibril alayhi salatu wassalam amin nanguhanan deng ha mga malaikat doon han biyayta yaon sila nag-uno nagsasap-sap sila atin niya
in malaikat naglulupad sa sumakawa yaon sila nagsasapsap. Amunin singuran tamang kita magsapalaw masjid mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Biha. In sila yaon kataan sa wayroon yaon himumungan nila. Wayroon mamisaran misanambu. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala sawaba. Doon hawak to yan in mga malaikat di misan mag-inu-inuwihan. Doon nagduruhong sila katanta. Na biya din na baha. Misan in malaikat amunain launta wayroon maksiyat hinang nila in kataan hinang nila ini malano katantan. Nag-iibadat pa Allah Ta'ala buat malengkan wala sila dia ak mag-ibadat. Sa sumakawa yaon sila nagtatasbih. Patuhan Rabbul Alamin. Doon adlaw rin maghali-hali. Way hundong. In kita ini aon papaghundong ta. Tiyo-tiyo tabang bistahon in waktu ta simpag ibadat tapyang daakan sin Allah Ta'ala. Tiyo-tiyo da. Bang bahagi oning kauhantang upat ka jam, di misan mabutang ka jam in pag-ibadat, wiyajib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap adlaw. Na, biya di inid to in kaapas mo sing karayawan, habihad to rin, taon-taon. Kasawa biya to in mga mutakun, di malupas kanila, in kauhantang tong ka jam, labi, dihil kanila sin tiap-tiap adlaw, sabab misan sila hauno nakabutang, yaon in panumtum nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaon in pagzikir nila pa Tuhan Rabbul Alamin. Halaon katabo-tabuan, yaon da sila nanumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab in mga sila, bang sila umalup bihan, magdagang sindakangan nila bihan, mahinang nila ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sila mangijib, inyad tukatan amal sa lago-lago. Di sila mangakal, inyad tukatan amal. Di sila maglimbong sin uno dakangan nila hibayta nila imbunal amal dayad to katantan biha na hawukon biha tuin kahalan magsumad jaywan manusia damikyan inyad to katan kabtangan marayaw hasabab yad to hadlaw kana na hirihil na sin Allahu Ta'ala katantan intong bas si mga kakahinang nila yan to na amo yan dhalika yawmul haq. Amo na yan inadlaw, amoy in pag-ianun, jumato, suy-suy sa lago-lago, amo na in pajatuhon na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in waktu yan. Amo na in pagbista sin amal, sin tiap-tiap, hambuk-pahambuk, deng mga piyapan diri sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumuno, then doon, long niya, paman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Na doon haon long niya, paman sya'a an yasluka ila rabbihi marja'an kariman bil iman wal amalus salih falyaf'al. Biya kita simbiyaitaan. Amin biyayta deng hakatan nato deng kain ayad to katantan hinang si mga mutakon isiusuin mapaya magpajato simbaran niya magayad sin ini kahalad niya rin di hadon niya ini na hinangon niya sabab in katantan pajatuhon niya aun katan bayad tungbas sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala mga katawtay mga uran haagam Islam. Na doon hayaon lang ta inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kami laong niya nagpaanib kaniyo si mga pakaradyaan amuin jumatuh, wayroon dapat bang kabayaan sin Allah Ta'ala pajatuhun jumatuh sadya, doon hayaon laong niya, nagpaanib kami kaniyo. In ini, intiudyuhan sin bisara ini pa mga Quraysh, amuin nagmungkir sin pagyanon, amuin pagbuhi, iban sin pagtungbas,
Na inibiyabay taasal kanila, simpaanibon sila, doon hayon sumakawa, wala imanib ing kamatauran kanila. Wala kimahakad ing kamatauran kanila, sing kaingatan nila ing kasabunalan. Naim mga ini, mga katawtay manghuran, yari pakita niyo buhi-buhian. Amuyin, manjari na to pa, maapasim mga waktu yadto, dahil nga mga waktu kaya pasaran na to, na balikon na to yadto insyaallah subhanahu wa ta'ala, sabab yung mga pakaradyan siyabot na to ini, makaibog-ibog. Amuin tiyata ka madaraukan sinallah subhanahu wa ta'ala asal, yaon nagtatakad hatagdapukan niya, hay siyo mabaya, amuin batok maun, biyata sinallah subhanahu wa ta'ala. Na, amuyan laungta, in mapatot hinangon sin tiap-tiap hambok deng kato taniyo. Na biyata doon haon laungta inna andarnakum adaban qariban na in kamong naraak kamo papagpaanibon sin amuin siksa masuok dumatong. Bihan. Nalaw niya in pakaradyan uno-uno na aun dumatong inyan katan masuok. Uno-uno pakaradyan biyata dumatong masuok yan. Laong ini bahasa Arab. Laong niya, sammahu kariban lianna kullu ma huwa atin karib. Ingkatan tan jumatu pajatun sinallahu ta'ala masuok. Nasabi ito sabay kita maghali si mga pakaradyaan. Na, doon hayan laong niya, bang jumatu na inadlaw yan, yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. Bang jumato na inyan, in mano siya magini, kitaon niya na in mga kataan, kakitaan niya na in kataan, ini bunga sin hinang niya. Yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah. In napauna niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sibuk da mangiiban si Marayaw, doon hayaw kakitaan niya na. Doon hapanagnaan pa bang ing kitab niya, amin record sin kataan kakahinang niya, matayma niya rin harapit patuon niya, na doon hayan, halam kasanangan siya. Nabang sa upamaring harapit palawa, doon haon mabinsana na siya. Bihan, kabinsanaan na. Sampay lang niya roon, doon hayaon, wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Sampay makapamung na mga sila, nagkupor pa Allah Ta'ala. Unihati sin nagkupor, amin nagtabon sin sara sin Allah Ta'ala, piya una nila in pikilan nila man sin akal nila. Tiyabunan nila ini panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagpaanib kanila, sin amuin kasusuban nila, kababayaan nila rin, di hababaw sin gumiini. Di sila mabaya tumayma sin ganito. Yalaw niya sa kaula-ula sin, amuin di da sila mabaya sin sulka, di da sila mabaya sin kasanangan. Naroon na yaon law niya, biyayta si mga magtatapsir, bang law niya, ini maabot na in paghisab yadto, jumato na in katantan, pag-ubos, doon hayaon, amuin ini punon na hipat ini ipapun na sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kahayop-hayupan in mga katan kabinatang-binatangan doon hayaon mahita yaon punon sabab lang si mga mupassirin doon hayan payaktassu li al-jamma' min al-qurana doon hayaon ha in katan sinamuin tiap-tiap long ta ini buyan long tamin buyan nag-aakad-akad yaon katantan aon yan doonhan ini long ta pagtimpasin sila haagtara nila magkahi hayop iban sin binatang naing yan sila hukumunda sin Allah subhanahu wa ta'ala misanin hayop biya din ni mano siya misanin hayop hukumunda sin Allah subhanahu wa ta'ala bang aon doonhan kanila aon pag ini akkal aon pag anyaya hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala na doon haon lang niya, ubos hukumun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kahayop-hayupan, kabinatang-binatangan, kikita doon haon si mga kafir, amo na im makapamung na sila roonhan, in aki nila, laytani kuntu turaba. Hipang hinduaan nila bang ako lang niya nahinang nahadyawihan ini uno. Nahinang nahadya ko bihan lupa. Nagbinga ko pa lupa, nagbalik. Hati niya biya, ini biya sila nag-angan-angan pa Tuhan Rabbul Alamin in sila amuin piya panjari na sadya bihan wayroon doon kanila pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ampay mano siya kaya wajiban katantan
matuk maun paamuin parsawaranangkan sila piapan jadi sin Allah Subhanahu wa taala supaya makapagtag-ipon na murah-murahan mga katawtay manguran. Amuad tuwing katubtuban sa pengajian na tuwa waktu ini insyaallah Subhanahu wa taala manghumbay dako kaniyo katantan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله